Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi. Siyamkelana njalo kulesi sifundo salamhlanje. Mina engikhumalani umfundisi uGresham Mlilo. Nxosa esisonke baziveze. Liyabingelelwa nceku zika Jehova. Sengathi inkosi ngasiphathisa nxa singena kulesi sifundo okhulumayo ngumfundisi kaMdlovu. Ngithanda ukulibingelela izihloko zami ezithandekayo. Siyajabula njalo ukuhlangana esifundweni saleli viki. Inkosi belathi, inkosi libusise. Igama lami nginguCrayton Gatsheni. Ngiyalibingelela bantwana benkosi. Ibizo lami nguThalenti Ncube kaSithandazeni. Baba wethu osezulwini siyabonga isifundo esingena phakathi kwaso. Sicela ukuthi umoya oyingcwele asithungamele ekuzwisiseni iqiniso lalesi sikhathi kuDeuteronomy ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ukuthola leli thuba zihlobo zami lapho siyangena khona phakathi kwesifundo esinye esizifundo esiqhakatheke kakhulu. Lapho siyakhangela khona ngomthetho lo Musa. Akusifundele uGalatia 2 ivesi ka 21. Ithi yona kangiuchayi ize umusa kaNkulunkulu ngoba uba ukulunga kungomlayo ngakho uKristu wafela ize. Siyabonga. Lele lami lithi angiubeki eceleni umusa kabani kaNkulunkulu. Singasizwisisani ikakhulu kuqala ngale ivesi maqona lo Musa kaNkulunkulu ongabekwa eceleni lokulunga okuvela ngomthetho. Asithi thina kanti vele kulobudlalo bani phakathi komthetho lo Musa kaNkulunkulu? Kancube. Lapha esikutshelwa ivesi le kulemicabango eminingi ethi yona umthetho kawusasebenzi. Umthetho kawuselandaba ngenxa yokuthi siphila ngaphansi komusa. Alright. So uPaul nxa ebhala lapha uthi yena ngabe besisindiswa ngomthetho. uJesu kwakungela sizathu sokuthi abuye azokufa. Alright. Kwakuyaphunga ususa umthetho umuntu asindiseke. Kodwa ukufa kukaJesu kwatshengisa ukuthi umthetho kumele ugcinwe ngamandla. So ngisenza isummary yikho kufake ivesi ka 1 John chapter 3 ivesi ngelika 4. Ithi lo oyeqa umlayo wenza ini? Isono. Ngoba isono siyikweqani? Umthetho. Siyikweqa umthetho. Okuthi ukuthi umthetho ngeke wawupresenta emuntwini ongakakholwa. Ngezinye indlela uqala wamukele uJesu. Nxa usuyamukele uJesu, kuthi ukuthi usufile imvelo yesono. Kathesi nxa usuyamukele uJesu sekuphake umthetho. Sesithi usungawugcina ngoba sulobudlelwano lobani? Lo Nkulunkulu. Kanti vele Ndlovu yikuphi oqala umthetho lo Musa? Ngibuyele evesini le esifundileyo kuGalatia ngo2 ivesi ngelika 21. Yeah. Uzakhumbula ukuthi encwadini yabaseGalatia bakhuzwa bona abaseGalatia ukuthi belihamba kuhle ngobani osesuke waliphambula. So kukabili lapha ukuthi singaphatha kuba umusa kaNkulunkulu siuchasise ngendlela engaqondanga umusa kaNkulunkulu kumbe siphathe kubi umlayo kaNkulunkulu siuchasise futhi ngendlela enganjani engaqondanga engalunganga. Bese kusiya ekuthini njengoba isifundo sethu sikhuluma ngomusa sikhulume ngomlayo bese sizibuza ukuthi yikuphi okuqhakatheke kakhulu umlayo kumbe umusa futhi yikuphi okuza kuqala umlayo kumbe ini umusa. Abanye bangathi hayi vele ukuqalisayo ngumlayo kungakabuya umlayo umusa vele kawukho sibona umlayo. Kodwa okumele sikuzwisise yikuthi umusa lo mlayo konke kusebenza ndawonye emuntwini. Konke kusebenza kanye. Kodwa nxa sekusiya empumeleni
kumele sigcine umlayo ukwenzela ukuthi uNkulunkulu aveze umusa wakhe ovele ukhona uhlezi ukhona njengoba umlayo uvele ukhona uhlezi ukhona. Bengifuna ukuthi indlovu kanti vela nxa uthiwa umusa kutheni? Umusa kutheni? Ngeke ngabuzi lokho okwesibili. Umusa ngumusa nxa kulento oyiphambanisileyo. Alright. Kodwa ubususenzelwa isenzo esingakufanelanga. Esiza kuchiya esigabeni esiqondileyo. Kodwa khona kungakufanelanga. So yiyo esingawuthi ngumusa. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngicizelela abakukhulumileyo kuyona le ivesi. Kangiwudeli umusa kaNkulunkulu ngoba aluba ukulunga kuzuzwa ngomthetho uKristu wafela ize. So uPauli ulamula indaba ehluphayo ngoba lezi insuku kulabantu abafundisa ukuthi ngenxa yokuthi siphila ngaphansi komusa akusafanelanga ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. So lapho uPaul uyagcizelela ukuthi awumusa awusoze wangenza ukuthi ngingagcina umthetho kabani okaNkulunkulu. So umusa esikuthola esifundweni ukuthi umusa uzayenza ukuthi abantu bagcine umthetho kaNkulunkulu. Alright. Siyabonga hayi izacazuka siya phambili chombuluka siya phambili. Ngilomnye umbuzo nxa awusifundele uHezekiah ngo28 verse ka15 lo 16. Verse 15. Wawungela sici ezindleleni zakho kusukela ngosuku owadalwa ngalo ububi baze bafunyanwa kuwe ngenxa yokuthengisa kwakho ezindaweni ezinengi wagcwala udlakela wasusona ngakho ngakususa uhlazekile entabeni kaNkulunkulu njalo ngakuxotsha wena kerubi elondlayo phakathi kwamatshe avutha umlilo. Akume kancane uthe wawunjani? Wawungela sici. Wawungela sici. Right. Kwafunyanwa kwenjani ukubona kuwe? Kwakungaphi khona ngani kwakusezulwini? Yes. Uwafunda lapho thana isono yikweqa komthetho. Sindawonye. Nxa uthiwa ububi lokona kwafunyaniswa kuLucifer kusitshelani ngomthetho kaNkulunkulu ezulwini na? Ngoba abantu abaningi bathi umthetho lo wabethele esiphambanweni but isono umhlaba kawadalwa sizwa sokuthusha umthetho ezulwini. Yeah. Sizwisisa ukuthi mfundisi Gatsheni uNkulunkulu kulomhlaba opheleleyo eZekiya nxa isibhalela lapha uthi there is a perfect world. Kulomhlaba opheleleyo lapho esibona khona ingilosi yokukhanya enguLucifer isezulwini iphelele kuthiwa wawuphelele kutsho ukuthi ingilosi leyilayo yayihlanganyela inkanyezi yobusi ekugcineni kwani komthetho. Ngezinye indlela umthetho ukhona umuntu engakadala kungakangeni isono umlayo kaNkulunkulu njani ukhona because nxa kukhulunywa ngokuphelela ukuphelela kumele kube nomthetho ogcinwayo ukwenzela ukuthi ungagcinwa lowo mthetho loso hayi siphelele sonke sethembekile umlayo sinjani siwugcinile. Ngezinye indlela bese sithola le ingilosi yokukhanya isiphambuka entandweni lasemthethweni kabani kaNkulunkulu. Nginanzelela lokhu balaleli lababukeli ukuthi uLucifer esithi nguSathane namhlanje izolo le engakawe uke wabalelwa ekupheleleni uke wabalelwa ebungcweleni bukaNkulunkulu uke wabalelwa ekugcineni umlayo kaNkulunkulu kodwa sokukathesi ngenxa yesono sesingene emhlabeni uselahlisa abantu sedinga ukuthi abantu bephule umlayo kabani kaNkulunkulu opheleleyo emhlabeni wesono. Siyabonga khona ufuna ukukhuluma kulokho. Siyabonga mfundisi. Sithola ukuthi ukhulumile umfundisi uNdlovu ukuthi umuntu engakabi khona umthetho wawusukhona. Ngicizelela ngokuthi izingilosi zingakabi khona umthetho wawusukhona. Umthetho
umdala njengoba uNkulunkulu emdala ye umthetho wawuvela ukhona uyinsika kahulumende kaNkulunkulu. So umthetho yilokho yikho khona uvele ukhona ngoba uveza uthando lukaNkulunkulu, uveza isimilo sikaNkulunkulu. Uvele ukhona vele isono singakabi khona, hathi ngoba walethwa sokulesono, hayi uvele ukhona ngoba uveza ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. uNkulunkulu luthando. Ngithatha iswahili igama ethana umthetho ukhona uveza ubani uthando, isimilo sikabani sikaNkulunkulu, i-character ngesikhiwa sikabani sikaNkulunkulu. Kulabantu abathi bona othi ngithi mina nxa kuthiwa lo muntu uziphethe kambe kumbe kaziphathanga lo muntu uyawuthi uphila impilo enjani maqondana nomthetho? Lo ngumuntu ophila egcina umthetho. Okay. Ngithanda ukuthi ngikubeke kanje. Kulabantu abafuna inkululeko evele ibunjelwe esonweni. Inkululeko eyokuthi mina ngiyayenza loba yini engiyifunayo, loba kungaze kube kubi kanjani. Yikho uSathane ekufuna ukuthi umthetho lo hayi usenza ukuthi sihloniphe uThixo. So thina sifuna ukuzenzela okwethu, kungaze kube kubi kanjani sivunyelwe. So kanti inkululeko eyiyo ngiyokuthi ngiyenza lokho okumele ngikwenze ngoba onguye onithungamelayo uthi ngiyenze so. So umuntu obekekileyo ngogcina imithetho okumele imkhulule. Kodwa umuntu oyisidlwangudlwangu ngoyeqa imithetho okumele imkhulule, ilimaze yena iphinde ilimaze abantu abaseceleni kwakhe. Ngindlela akula kubekeka, akula kuziphatha kungela mthetho. Angithi ufuna ukuthi ndo silahleka ekuchasiseni ibale lethu umthetho. Right. Imkhumbulo yethu lengqondo yethu kungathiwa umthetho sesibona irule edwebayo phakathi kokuhle lokubi. Ikanti imithetho yiziqondiso okumele sizilandele ukuze impilo zethu zisihambele kahle. So ungozananzelela ukuthi ezigabeni zonke zempilo kusukela ekuzalweni komuntu kuze kuye ekushoneni komuntu kulemilayo egavena kumbe kulama rules ngebala lesikhiwa singasebenzisanga ukhomanzi. Kulama rules afakiweyo ukuthi hayi nxa kungumntwana omncane nxa ezalwa kumele akhale. Engekela ukukhala sokumele kube lezinye indlela zokubona ukuthi umntwana uphilile unormal. Imilayo liyane njani efakiweyo ekhona. Even kungaze uhambe kweze science layo uyathola bechasisa ukuthi kule milayo efana enjengokuthi kule force of gravity ungajikela ulutho emoyeni kulomlayo uthi vele okujikela emoyeni akuyi kusiya khona lephezulu, kumele kuphenduke futhi ngaphi phansi. So le yimilayo eletha iziqondiso ukuze sizwisise impilo, yimilayo eletha iziqondiso ukuze sizwisise ubudlelwano bethu loNkulunkulu nxa sesisiza kuleyi eseBhayibhelini. Ukuze sizwisise ubudlelwano bethu loNkulunkulu sithunganyelwa yimilayo. Ukuze sizwisise ubudlelwano phakathi kwethu labomakhelwane, labantu esiphila labo, labangane bethu, izikimu zethu, labobhururu bethu. Konke lokhu sincediswa ngumlayo kaNkulunkulu esiwufumana elizwini lakhe. Siyabonga. Awusifundele uDeuteronomy 4 verse 44. Uzamfundela futhi lo 28 verse 58. Verse 44. 44, yes. Lo Right. ngumthetho owethulwa nguMosi kwabako-Israyeli. Lezi kwakuyizilinganiso, izimiso lemithetho ethulwa nguMosi kubo ekuphumeni kwabo eGibhite. Verse 28 verse 58. Deuteronomy 28 Right. Verse lingika 58 ithi yona uba ungayi kugcina ukwenza wonke amazwi alumlayo abhaliweyo egwaleni lolu, ukwesaba leli bizo elilodumo lelesabekayo, inkosi uNkulunkulu wakho, inkosi izakwenza ke inhlupheko zakho zimangalise
lenhlupheko zenzalo yakho, inhlupheko ezinkulu leziqhubekayo lemikhuhlane emibi leqhubekayo. Asike sibone phela lapho uMose ngathi siba semngceleni wangaphi wezwe lesithembiso, angithi kunjalo? Yes. Wasengceleni wezwe lesithembiso kukungenxa yeni gatsheni bese ngceleni wezwe lesithembiso sekumele angene abaxwayise ngokugcina kanjani kwemithetho. Uthi ngibale lapha umbuzo wami uthe kungenxa yani sebesengceleni wezwe lesithembiso sekumele bangene bayohlala kulo, kumele bangene bayohlala kulo, kodwa uMose ungikhona ephinda njalo ini imiyalo njalo futhi eyiqinisa. Wayesenzelani uMoses? Anibavese belawo vele kudala. Nxa sikhangele injongo kaMoses, uMoses wayefuna ukuthi injongo yokubizwa kuka-Israyeli iphumelele. Alright. Kwakulokwesaba ukuthi engxenye abantu laba sebefike eKhenani bazafika sebephila njengezinye izizwe. Okay. Kanti-ke lesi sizwe sabizwa ukuthi sibe yisizwe esiphezulu esiletha ukukhanya. Alright. Abanye bese bebona ukukhanya kuso lesi sizwe. So uMoses wayegcizelela ukuthi nxa sebefikile khona ngale Khenani baye kuba yisizwe esilomahluko. Ngendlela efananayo lathi khathesi sikholwa ukubana sesiphile ensukwini zokugcina. Nxa kule ndaba eqhakathekileyo okufuze ifundiswe njalo ichasiswe, siyabonga ukuthi esifundweni kulethiwe esaleli khotha ukuqhakatheka kokugcinwa komthetho kaNkulunkulu. Indaba le kufanele ukuthi ifundiswe ngasona lesi sikhathi ngoba sesizacapha ibhoda sisiya ngaphi? Sisiya eKhenani. Alright. Ufuna ukuthi yini Ndlovu? Ngifuna ukubuyela evesini esiyifundileyo. Yeah. Ivesi ingithathekisile because inilethela amanye amabala achasisayo kahle kahle ukuthi sizwisise. Yeah. One ithi lezi izeluleko. Izeluleko, right. Indlela uMoses engceleni lapha uletha izeluleko. Uthi hayi madoda funa wayenanzelela ukuthi yena kasoke ayingene elizweni lesithembiso. Right. Kuthi ukuthi uyalaya le inkonzo eqhakathekileyo yokulaya. Ukwenzela ukuthi angachiyi ilitshe lilodwa lingavumbululwanga phakathi. Lezi izeluleko, izimiso, iziqondiso, imithetho. Ukuthi konke lokhu lingakwenza kahle uza kulihambela kahle empilweni yenu. Ngezinye indlela kuqhakathekile enkonzweni yokulaya, enkonzweni yokuqondisa, enkonzweni yokuphila ukuthi kube lezeluleko. Izeluleko lezimiso ngezinye indlela ngama details. Kulokunye okudinga ukuthi sibe le bufakazi lento ebambekayo kiko ukwenzela ukuthi sibe lesiqiniselo. Imithetho ungazwisisa isivumelwano sikaNkulunkulu eniku Abraham ngomthetho wathi umthetho lo nxa liwugcina kulezibusiso ezihamba lakho kulo. Ngezinye indlela ukuphathwa kuhle komthetho kusiza thina njengabantwana bakaNkulunkulu ezindaweni esingabe sikhona. Okunye okundithathekisayo lapha ukuthi kusukela esikhathini sika Adam kuze kufike lathi siphila esikhathini sokuphela ivangeli kalijintshanga. Alright. Elokusindiswa ukukholwa kugcina umthetho kabani? kaNkulunkulu. Yikho uSambulo chapter 14 verse 12 esithi yena nanko ukubekezela kwani kwabangcwele. Laba abagcina umthetho kabani? kaNkulunkulu. Lokholo likabani? lukaJesu. So kakula lapho ukuthiwa khona kuyiBrew generation hayi bona kwakungani kulolunya ngapha kuRemnant sokuyisikhathi soMusa. Ivangeli liyafanana, yebo liyachunyayelwa ngezikhathi ezehlukeneyo kodwa lizabe lokho linjani? Lifanana. Angeke ngithi mina sesikhuluma kakhulu ngokugcina enjani umthetho. Sikwenzelani ugcina umthetho? Kuvezani ugcina umthetho? Maybe ngaku uNdlovu lapha. Angithi Ndlovu uthethe? Yeah. Alright. Umkakholo sesikhuluma ngomthetho lo Musa. Umkakholo ukuthi ahlale lawe uhlezi lawe ngenxa yomusa wakho lokugcina imithetho yakhe, imithetho wakho ugcina ngenxa yomusa wakho kumbe kuyini okumenza ugcine? Well okwenza
agcine umlayo. ngenxa waba lo Musa la wathi hayi njena bebaningi sebontu omdobha Okwenza agcine umlayo Yeah. uthando. luthando. Luthando Alright. engimvezela lona mina. Alright. Futhi luthando ukugcina umlayo luthando yena futhi kanjani angivezela lona mina. Now phakathi komlayo lo Musa lokhu kokubili kulobudlelwano. Alright. Mana ngithi mina lokhu kokubili kulo equal sign. Alright. Equal sign lo singahle sidwebe phakathi siphansi kwakho ukuthi is equals to love. Yeah. Kulinganiseka kube luthando. Yeah. Ngani ngoba ekugcineni umlayo thina abantu benyama abantu besono siveza uthando lwethu kuNkulunkulu ngokugcina ini umlayo. Yeah. Umusa kaNkulunkulu nguKristu Jesu othi isizwe sabantu sesiwele enzikini yesono ukuze ngibasindise babe lesabelo embusweni wasezulwini nasekuphileni impilo enaphakade. uNkulunkulu waveza uthando lwakhe olumangalisayo ukuza azofela abantu empilweni yesono. Alright. uJohn 14 verse 15 yeah, usifundisa ukuthi siveza njani uthando lwethu kuNkulunkulu na. Yikwathi kulombuzo wami lopha. Yenqale ngithanda gcinani ini? Imiyalo yami. So ngenye indlela kasigcina imithetho ngoba sifuna ukugcina. Ukugcina kwethu kuveza ukuthi lo osinika umthetho siyanjani? Siyamthanda. Yes. Kanti kungenzakala njani ukuthi kuyokususwe nje umthetho noma khopha kobulawayo ake likhululeke sesingaphansi komusa abathandikayo akusela mthetho lo lalo kenza kufuna kungenzakalani mbona ngawuphendula? Kuyaba yichayosi kodwa. Ukuthi umusa wakho uyabusuyilwana oyenza abantu ukuthi bawone. Ukanti ke umusa kaJesu ngosusa isono emuntwini. Alright. Ngezinye indlela uNdlovu umkakhe akagcina imithetho wakhe ukwenzela ukuthi uNdlovu amthande. Kodwa ugcina umthetho ngoba uNdlovu sowanjani? Soamthanda. Yeah. So lathi ngokufanayo njengamaKristu kasiyenzi kuhle ukuze sibe ngamaKristu. Kasigcina imithetho ukuze sibe ngamaKristu. Kodwa sigcina umthetho ngoba sesiyamukele uJesu osenza sibe ngamaKristu. Ngezinye indlela othi seyamukele uJesu abalekele umthetho uthi yena akakalwamukeli lo lisindiso ngoba ukugcina umthetho kuvela ekuthini wena usuyamukela ubani? uJesu Kristu. Anasambe emthethweni weSabatha. Yeah. Sigcina umthetho weSabatha ngenxa yokuthi uJesu siyamthanda, uNkulunkulu siyamthanda. Kwesinye isikhathi singathatha imithetho leyi sithi thina siyayigcina, siyigcinela ukuthi sisindiswe. Nanxa sesikuveze ebantwini esiphila labo khonapho. Nxa lokho lisayenza lokho liyephula umthetho awusokusindiswe. Awusokubona umbuso kaNkulunkulu. Hayi umthetho uza kithi ukuze sizibone ukuthi sisilela ngaphi. Bese siveza uthando lwethu kuNkulunkulu. uNkulunkulu bese silungisisa ngomusa wakhe bese sifanele umbuso wakhe. Ngikuzwa usethi umthetho unjengesibuko. Yes. Uthi uzibona ukuthi hayi lapha sengile ngcekeza. Kodwa isibuka sikwazi ukugezisa ngithi. Yes. Siyabonga kakhulu. Ake ngizwe lokho engifisa ubana ngeke ngikuzwisise. Iziphi izinto ezimbili umusa osenzela zona na? Lezingu2 esizenzela ngumusa. Yebo singaba ziningi kodwa lezi kimi ziqhakathekile. Yeah. Umusa uyasenza ukuthi sithethelelwe. Sithethelele izono zethu. Yes. Ngokwakuqala. Okwesibili uyasipha uyenza ukuthi sithethelelwe nxa sephule umthetho. Yes. Umusa so uza lentethelelo ukuthi uluntu luxolelwe ekwephuleni umlayo. Alright. Siyabonga mfundisi. Okwesibili uyasipha amandla umusa okugcina umthetho kaNkulunkulu. Alright. Okwenelisa siyabonga kakhulu. Ngendlela ngomusa uNkulunkulu futhi uyasinika amandla kwana sigcina ngamandla ethu singeke sawugcina umthetho kaNkulunkulu ngendlela ekho sekushiwo lapha ngithi
Yes. Kanti singabaleka kanjani sibalekela ingoda yokuchophelela emthethweni kaNkulunkulu lokho kuthiwa legalism njengebandla ekakhulu njengathi size sifane labaFarisi khona singakubaleka kanjani wenza ukuthi umthetho sewugcine kodwa singawenzi ube umthwalo futhi kwabanye abantu singabaleka kanjani ngibani ongamphendula kulokho ngithi mina ungabona wena ugcina usuku lwesabatha ubona omunye umuntu ongaligciniyo wena ubusumzondela kulokuthi umncedise ukuthi alugcine kuthi ukuthi lawe usengozini yokuba ngumFarisi so ngezinye indlela ukuze sibalekele lokho kasingayenzi njengamaJuda ukuthi basebegcine umthetho kaJesu bachiya uJesu womthetho alright ngezinye indlela uzinikele esabatheni uchiye uNkulunkulu wesabatha into enzakalayo ukuthi uzaphila uthethisa omakhelwane phakathi kweviki kodwa ngenxa ukuthi isabatha selifikile linguNkulunkulu wakho usugqoka isudu usungcwele ngesabatha xa isabatha liphela uvalelisa isabatha uvalelise loNkulunkulu kodwa nxa uzinikele kuNkulunkulu womthetho uNkulunkulu ngenxa ukuthi sulobudlelwano laye akusoze kube isisinda kusinde ukugcina isabatha leli kuzaba mnandi ngoba you are expressing lokho buvela ukuphila nini phakathi kweviki siyabonga ukuzwa esithena ukuthi kumele ngibe lobudlelwano bani loNkulunkulu uthini Ndlovu ngikuba umfejafeja alright ungaphili impilo straight yeah now udemand ukuthi kugcinwe umthetho ukuze iglory ibuye kuwo okay kanti yimi ngikhuluma ngomthetho ithi phela sibambe ezenkolo alright into sibambe ezebandla gcinani imithetho leyi sesifake la leyi sokuyithe sesimonitor la leyo mthetho ikanti umthetho lo kawudalelwanga ukuthi sibe lobudlelwano thina sodwa kuphela la kodwa umthetho udalela ukuthi nxa siwuphatha kuhle sibe lobudlelwano obuhle lobani loNkulunkulu ezulwini not ukuthi ubenefit thina sodwa lapha emhlabeni udalela ukuthi thina njengabantu sibe lobudlelwano obuhle njengabantu futhi sibe lobudlelwano obuhle lobani loNkulunkulu kungasala kusilela kithi thina njengabantu sikubone njengento enzima kakhulu umthetho wakhona ukuthi siyabe siubamba ngesilinganiso singani asiqondanga yes alright kuleli ibala lapha enhlanganela lo elithi le 12 lakh uDeuteronomy 10 verse ka12 leka 13 ngizadinga ukuthi omyasilamulele ngaleli gama kulombuzo uzadinga ubuze after esebalile Deuteronomy 10 verse 12 okay 12 lo 13 okay Khathesi ke o Israyeli kuyini uJehova uNkulunkulu wakho angakucela kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova wakho ukuhamba ezindleleni zakhe ukumthanda ukumsebenzela uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke njalo la ngomoya wakho wonke lokugcina imilayo kaJehova kanye lezimiso lezi engilinika zona namhlanje ukuze kulilungele kube kuhle njani kini ole 12 lakh akalingitshele ngiyizwa abantu bethi uNkulunkulu weTestament elidala wayelolaka wayebulala wayengazwisiseki kodwa sokuze uNkulunkulu onguJesu weTestament elinjani elitsha uze ngothando incwadi kaDeuteronomy esifunda ngayo kathesi ikwethula njani beyiveza njani ukuthi uNkulunkulu kuTestament elidala ulokho egcwele lothando njalo kuleba lethi kuze kube kuhle kuwe mbani ungasichasisela khona siyabonga mfundisi kuyavezakala ke lapha ukuthi uNkulunkulu lo uNkulunkulu olothando kuDeuteronomy ngoba uthi nxa sebegcine izimiso kumbe imilayo kuzabalungela ingabe ube nguNkulunkulu olochuku ololaka olenzondo ube ngeke abapha into ezabayenza ukuthi izinto zibalungele kodwa uthi umthetho lo ngilinikile ukuze kulilungele
sifaka umzekeliso. Yeah. Umthetho kaNkuluNkulu lo kukhanya ukuthi uluthango uyasibiyela ukuze singafinyelelwa ingozi. Umuntu nxa engaphuma othangweni lukaNkuluNkulu sifaka umzekeliso kaBaba ophuma esiyaphinga kumbe siyafeba uyabhoboza isikhala ethangweni. Nxa sokulesikhala laphana isikhala esifana nayo yiso abanye abafebayo abazangena ngaso besiza kumkakhe kumbe besiza ebantwaneni. So nxa yenze kuhle wagcina umthetho kaNkuluNkulu uthango lukaNkuluNkulu luzahlala lukhona. Imuli yahlala ivikelekile. But kungaba lo munye ofohlayo isikhala lesiyana siyasala sivulekile. Omunye sengangena sokungangena ingozi ke khona phana. Alright. uNkulunkulu kakaze watshintsha. Alright. Ivangeli kalikaze latshintsha. Yeah. Ukutshintsha ngabantu lencazelo zabo. Alright. So Old Testament uNkulunkulu wayengelalaka owawulolaka ngabantu abasebethethe uNkulunkulu bamenzo wabo bodwa. So kwasokufika kusigaba sokuthi nxa kusenzakala izinto bona ngenxa yokuthi sebefake imithetho elimaza abantu. Ngoba ngabaFarisi bonke la ababesenza ingani ukuchasiswe sekungani uNkulunkulu njani ulolaka. Ukanti uNkulunkulu wayecacile ukuthi nxa likholwa kimi lisenza konke elikwenza litshengisa ukuthi liyakholwa kimi lizaba lesisekelo esokuthi lina ngokwenu izinhliziyo zenu ziyakhelwe ethandweni isono sisuswe kimi. Ngeyindlela siyalufumana uthando kuTestament elidala uNdlovu. Abalaleli singabe sifuthelwa lapha esikhona. Singabe silenkinga ezinkulu lapha esikhona. Singabe silapho kusikhathazayo okungasinika ukuthula. Now okwenza indlela zethu zingabi inhle. Ikanti uverse 12 lo verse ngelika 13 uthe ukuze kube kuhle kini. Mbe kuhambeni kwethu lasekuphileni kwethu kasikafinyeleli kulo umuca wale verse. Uthi ukuze kube kuhle kubobani kini. Nxa iqalisa iverse leyo uthi mina I am the Lord. Uthi mina nginguNkulunkulu. Ngiyalilaya ukuthi lilandele lezi zimiso lihambe ezinyathelweni zami. Kusho ukuthi ngezinye indlela kumele sikope kuJesu Kristu, kumele sikope sifunde kuNkulunkulu. Lingithande, love me ngesikhiwo icho njalo. Lingithande futhi serve me, lingidumise, lingikhonze bese ligcina lemilayo yami. Ngezinye indlela okwenza kungabi kuhle kithi funa singakudivide sithi ekuhambeni singabe silenkinga ekuhambeni singahambi emanyathelweni kabani kaNkulunkulu. Singabe singamthandi uJehova nangokugcina imilayo kabani yakhe. Singabe singamkhonzi, singabe singamdumisi ngokuphelela la ngokuqonda futhi singabe singagcini lemilayo yakhe. Ngoba lokhu konke nxa sikwenza uthiwa kuza kuba kuhle kithi. Siyabonga bathandekayo. Awungifundele uDeuteronomy ngo26 verse nga8. Bengafisa lo Mayekha 6 verse 4 kodwa ngono kube uDeuteronomy kuphela sibone. Verse 8 yeah. Ngenxa yalokho uJehova wasikhupha elizweni laseGibhite ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo ngezenzo ezesabekayo langezibonakaliso kanye lezimangaliso. Iwapha amazwi aphindaphindwayo encwadini kaDeuteronomy asifundisani ngendlela aphindwa ngayo nalawa magama. Njalo sesizwe livesi iwapha amazwi othi ngayo ekhuluma sonke isikhathi uzwe ebaliswa. uMoses ufithizela amazwi kubantwana bakwaIsrayeli. Ufithizela amazwi ukuthi uNkulunkulu ngumsindisi. Alright. uNkulunkulu uyasindisa. Phakathi kwezigaba abadlula kizo inkangala la sekwehlulekeni kwabo uyabavezela ukuthi uNkulunkulu wayelo Musa labo wayelo Musa kibo futhi uNkulunkulu umusa wakhe uzosindisa abantu. uNkulunkulu umusa wakhe uzosindisa thina njengabantu. Amen. uHebrews 11 verse 29 olamcabango bani
oveza umusa wakhe kuTestament elitsha kodwa kuthathelwa kuTestament elidala. Ngoba niyakhumbula ukuthi umbuzo wokuqala kwathana uNkulunkulu ulolaka unjani njani. Kodwa amavesi la ayasincedisa ukufumana ini umusa kaNkulunkulu. Kuyibalena leyo verse. Hebrews 11 verse 29. Yeah. Ngokukholwa abantu badabula phakathi kolwandle olubomvu njengasemhlabathini owomileyo. Right. Kodwa kwathi amaGibhite ezama ukwenza njalo agalula. Ungayala kulokho zelini ku verse chapter 10, I think la kuyaqinisa into enjani efana. So sifumanani lapha ngomusa kaNkulunkulu? Yeah. Enthe ngifunda ngakuzuza umfundisi wami ukuthi abantwana bako-Israyeli bechapha ulwandle olubomvu bachapha ngokukholwa. Bachapha ngokukholwa. Okuthi ukuthi uThixo nguye owabadlulisayo. Ukuvuleka kwamanzi kuveza umusa. Umusa kaThixo. Kuveza kanye ukufa isimina kuzaleka ukuthemba uJesu ngamandla. Nansi indaba. Then labana abantwana amaGibhite bathi bebona ukuthi labana akade bezigqili zethu bakhululwa. Yeah. Sebedlulile thina ubona ingani ngamandla ethu singehluleka ukuyanjani ukuyadlula. So kuyimisebenzi manje. Bathi thina sizakhosa lapha ngamandla kabani ethu. Bathe befika ngenxa yokuthi bona babengela kukholwa kuThixo wabavaleleka. So ngiya ekuthini isiKristu esiyiso sibulala isimina. Nxa usifa isimina kuzaleka isiKristu. Alright. Amen. Alright. Bachapha ulwandle lwesibuko. Yeah. Kungasikuthi bagcina umlayo kaNkulunkulu. Yeah. Laba bantu vele ngabantu abaphambanisileyo emlayweni kabani kaNkulunkulu. Bachapha ngomusa kaKristu Jesu. Nansi Kathesi besiphakathi kweCovid, kumbe siphakathi kweCovid. Yeah. Siyakhonza sithi singamaKristu sithi singamaSabatha. Yeah. uNkulunkulu abanye bethu uzasichaphisa uCovid-19 not ukuthi siyagcina imlayo kaNkulunkulu kumbe sithembakile kodwa ngomusa wakhe. Kodwa ngomusa wakhe. Amen. Yeah. Kanti Sabatha lapha livezwa liyisikhumbuzo lomfanekiso waziphi izinto ezimbili na. Ungakhangela indlela uMose aletha ngayo iSabatha kuDeuteronomy ayisendlela elethe ngayo uExodus. Kusifundisani manje ungasitshela masinyane kuyalinda. Lapha kusivezela ukuthi bathi uthiwa begcine iSabatha babeligcinela ukuthi libe yisikhumbuzo sokuthi uThixo wadala izulu lomhlaba ngesuku ezingu-6 waphumula ngolesi-7. Kwakuyisikhumbuzo njalo ukuthi uThixo wabakhipha ebugqilini baseGibhite. Nansi indaba. Yes, siyabonga kakhulu. Like la khuluma ngalabo abangena emfuleni wathi sangena ngamandla ethu. Ngiyangizwa abantu bethi bona ubani olunge umuntu wenkosi sibisibili umuntu wenkosi. Kambe ukulunga kwami kungangisindisa yini Ndlovu? Hayi ukulunga kwethu njengabantu kuyasilela. Yeah. Ngoba nxa ufunda kwabaseRoma lithi lona ilizwi lenkosi bonke bonile basilele enkazimulweni kabani kaNkulunkulu. Yikho kwadinga uKristu uNkulunkulu opheleleyo ukuze azosindisa thina njengabantu. Ngezinye indlela thina ke sisindiswa ngokulunga semboswa ukulunga kukabani kukaKristu Jesu. Ngikhumbula ivesi kuProverbs ethi ubusisiwe umuntu ozono zakhe zisibekelwe. Ngezinye indlela engabe ephambukile emlayweni kaNkulunkulu kodwa ukulunga kukaNkulunkulu kubuya kube igawuni ayigqokiswayo nxa evuma ethembakele futhi ukuthi ufuna ukuphila ngokomlayo kaNkulunkulu. uNkulunkulu yasembosa ngobungcwele bakhe. Ngikuze umphendula ngitsho lo musa kaNkulunkulu ekufeni kabani kaJesu Kristu. Ndlovu sikubona ngapi njani umusa kaNkulunkulu ekufeni kaKristu? Siyabonga mfundisi. Sizananzelela ukuthi yithi okwakufanele ukuthi sife yithi sasonile. Kodwa uJesu engonanga weza emhlabeni waba yiso isono sakhona ukuze thina sisindiswe kumbe sihlengwe. So uKristu wathatha indawo yethu ukuze sithole impilo.
Siyabonga. uNkulunkulu ebiza uAbraham uthi Abraham wena awubizwa ukuthi uyisoni ngenxa yokuthi utshontshile kumbe unathile kumbe usezizweni zalabo abakhonza izithombe kodwa ubizwa ukuthi uyisoni ngoba uzelwe uyisoni ngakho woza unjalo ukwenzela ukuthi ngikuphe ukulunga kwani. So ngezinye indlela uThixo lokho esabiza Uyosilungisisayo. Yes. Yazi ukuthi kule ndaba engayibala bathi indoda le kuleli butho yachova imali yeholo lonke lamasotsha wonke. Wabe yazama ngasakwazi uzayithola ngaphi wasehlala phansi ebhale calculate ukuthi hey imali yonke leyi asengidlile futhi ngalala mali wabhala wacabanga wangaqeda wathi kusasa ngifile mina. Ubuthongo sokumjuma lokho iphepha lakhe lokho liphambi kwakhe elokhethe wafika inkosi uNicholas uthatha wakhangela swabona kubhalwe isikwede sonke asesidle wabona indoda le kudala ichayile isikhwele imali zonke unombuzo manje imali ozambhadala yonke imali le uthatha uNicholas wathatha isidindo sakhe wathi wabe sayina Nicholas ngibona ngani bathandekayo kulapho esifumana khona esitshengiswa khona illustration yoMusa simochile yonke into maqondana lo sindiso lethu yonke into maqondana lokudlala loNkulunkulu kodwa uJesu Kristu ngegazi lakhe esiphambaneni wasayina wathi mina isikwelede sakho sokuthi uyezifela sengisibhadele kudala. Yes kambe Ndlovu ulani 1 second nje ongakutshela abalaleli ubaqinise ngendawo yomthetho noMusa ulandele balaleli nxa sisamukela umusa kaNkulunkulu ngokukholwa umlayo kaNkulunkulu ulotshiwe enhlizweni zethu. Siyabonga. Ngakho ke umoya kaNkulunkulu oyingcwele siwuphiwe ukwenzela ukuthi siphile impilo ezihlambulukileyo iziqotho futhi njalo. Yes. uJesu kathi ukuthi qale uchiye okubi ubususiza kuye uthi woza unjalo wena ubungenelisi ukugcina umthetho kathesi woza unjalo ungenelisi ukwenzela ukuthi akuphe amandla ukuthi ugcine. So ukwamukela uJesu kakwenzi ukuthi wena uyale ungagcini umthetho kodwa kukwenza ukuthi ugcine uphile ngokukhululeka. Siyabonga. Gatheni uMusa kawuthathi indawo yomthetho ukuthi umthetho kwawusamelanga ugcinwe. Alright. Sigcina umthetho ngenxa yokuveza uthando esiluletha kuNkulunkulu ngoba yena wasithanda kuqala. Yikho sesigcina umthetho kaNkulunkulu. Alright. Okay. Asikhuleke nini Baba othandekayo sezulwini sithanda ukubonga isifundo esilamandla esesifikile phakathi kwethu esesikucela ukuthi sinike amandla okwamukela lesi sifundo sinanzelele lokho wasenzela khona eCalvary wasithanda sinike inhliziyo ebona uthando lwakho owasenzela lona lathi sikuthande bese sigcina imilayo yakho hathi ngamandla ethu kodwa ngawakho amandla egameni elihle elimangalisayo elika Jesu siyakhuleka amen. Amen.